Just
Ele makala ia le. Ele makala dong kukai la. Bai bai ya me pa ui la ya me la. Bai. You know for children. Mama makala. Mama makala. Makala tu so je. Mana ina. Wa ula fa ko ula. Ya pa de ka de fina. So just my kids would come. Okay. That's really easy. Just mangaku le amoia o kaia le ia lau bua mapae le kamua awale kua malanga pule fa soifua o le kulima le kui le kula au aku ele le finga ngalo le kua au ke kula ile nge yasu e failo le kuua le malo po le usu mafongo le fionga ia lupe makasila tau le kaio ia vale alofa o le au paia i sau iaku mua lana o se kamasa hanui makaukua mawhai le finga ngalo i kokongo le au paia i sau iaku mua o nga whapea lea o sau whakakalanga o lea kau mawhai aku lea walofa ma le waloka sa maku whaikeu mo le sila fia e uo mapaanga kako uma wa whakasi le so sa ili le vau sa ili le ngaka i fale sa ili foi i fale o loa o sainga o feo le a maua ise i e veru veka e anu ma le afionga i alu pe makasila au whaiaku lea i lea walofa o ia Maria le tinau Yesu e au mai le i e line le i e veru veta na afi fi ma au iai le tino Yesu au iai le tunga mau e au le nau mapu atu se tasi o mahenga sau lia e le walofa a le upaia i sau iatu mua ia e le wha maka whaulo inga sa maku whakalanga i le so pea leo sa maku kala e au sawi a fo i le sunga le pikopo ma le paia o le waroka i sau iatu mua se ke ukusi whakawha e ku aku i ngā i o kou au yalo mawhangau le paia o hainga ngalua ia o le ase whamawai e maua ia o ngā
ia o mawhamai a leo maku whamkalanga. Maguia koe sa winga o kapani alu pe makasila ri aso. Maguia mai o soifu. E au te loa wa o matami o tauna a mataina tato sauninga whare ainga ia mole tama ia kaun ia e mumua pēr si i pinga mai whaftai lo tato tapa au lan o nao nana puipuinga fo ia te tato whil tato whatasi meili ne yasu ia ole a mataina tato poro karame se pese o lo maua lele tu specisiona se lau tolu sumal val ia mai al tato pese amata ia ona tato lava no ia pe i maono mo tato talo amata ona uto e tula e toilea ta
Father in heaven, we thank thee for this great day. We thank thee for this opportunity to be able to come together as we convene here in thy house. To honor our father, uncle, husband, and most of all, a loyal servant to thee. As we bid farewell, we ask thee for thy spirit to be with us today. We ask thee for thy spirit to be with all the speakers that will participate and share their thoughts and moments and experience. Our Father in heaven, we ask thee to please be with us today as we continue to honor our Father, Kauli Yuelukayo, on this great and momentous day. Father, we love thee, and we say these things in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. Koe mai o le oti o se aso e whaanono ai tangata. Ai. O le aso, e whaono whapea atu. Tātou maua e fia fia. Whawhitai atu ai le tōa fio mai, e tātou muli mawina whātasi. Ia, toi teimi whaisi o mātou tamaha. Ia whaftai atu fwoi mo le whaongaina tau si whonga mata ngō fia wal mata mai fia te le musika. Mo le mlangi ina o le pese. Ia ai te iloa le a tatou me atu lo tatou porokalame. Te iloa po o tofu ma tatou mo le porokalame. Ia le a mata i moli maua whanau. Ma la tau whanau. Ia le atatou a mata mai le usole ia ka leti ia mawhalitua. Ia ona sosoa ila ia maleli ila o Jason. Tō lua mar whanau ia na whasolosolo atu ale o le tatou program. My brothers and sisters, Alafa. Thank you, Tan. Faisal Tala. Ile ngangana whapirtania. No tō tele la tō e whasama. Wale alala mai. Au te manatu o le a whailawa na o wafe le ngangana i a malmala mai nisi o whanau. So, o te whaftai mo le awa noa o maua e watu eisa o mori mau i mata maori. Kauri kaio lupe matasila le ausa. O au mor sila fia tato. O au o le whaupunga whaingo fia o au o se tama whai. Ia po se atali sa o nofo ma tausia au e kauli ma rene. Il tele o taimi. Ia sa mato wola whatasi ma o tua whawhine le ia ma uso.
Ia ina ua maua ya le tala ua maliua ia. Na o mana tua ile o le tala le tusi. E lua so ta ua o le soifua ma le o langa o le tangata. Mua o le aso na whanau ai. Lua o le aso e oti ai. Ai whai mai, e sili atu le aso e oti ai. Na ilo le aso na whanau ai. A lea iai le so. Wa whanga poto a inga ngalua o uo mai maasani. O whanau mai lātou o e pele i le neita maa. O mawhaia na mori mawina le nei sauninga. Whale a inga mo ia. La whaisina utala pupu a ma mafuta ma siauta ma. E tolu wa mea tā ua na o pue mai lo ta ma. Mua. Aua ne e ola whaalangolango. Lua. Aua ne e ola e te manao fua i mea listangata. E te whaalangolango lava oe. I mea e te maua iau lima. Tolu. O lo wola au auna. Ma tō anga i le lofu. O mea nana o pue mai i le au ngata man nei. Ina ua au mafuta pe mala ua. Sa au maua lewa noa ai ave ia ue la ua misiona. Ina ua mai an misiona na oa whātonu ai leo au te alu o te tawhao i New Zealand. O le whaupunga na whaia e lau ta mama lau tina. Peifoia na o whaia e le mariwa lau tina. A e alu ia tunula i whafu. A maua i saulu mana. A wane e to e fo i mai. Na ua latu i o. Ma fe tau ia i male fine lea. Ia posi au pele le tu atu i o tafa. Ia mo le whaupunga o seo tō rua lea. O ia fo i sa tā la i whamisiona. Sa ma fe tau ia i ma vei ma ua. Ma se ainga e wha ma watu malu le o langa nei ma le o langa wha vau. I le taimi la nei, lea ua ma whaia na uto ai fo i mai e wha atasi lo na taimi muli. O te manatu e sili na tā ua le nei sauninga mo ia. Ma o te whaafetai mo lana whaatula nganga, ma lana o aonga mo au. Wa o mau ai se tō lua le lei ma se whanau le lei. Tō whanau. Lua tama, lua teine. Sa e an manatu e whaatasi mai lātou. Ia e ono ngā luenga o tūtua ni ai lātou. O te manatu nei afiafi, nei tae au. O te whaafetai o tua whaafine. Ma o uso mā lātou whanau. Mo le tausia ina o le mata mā. O te manatu o tua whaafine. O te ngata e sili ono o whapelepele ia i lātou. Ma o te whaaloalo mo i lātou, ma o te alofa ia i lātou, whapena fo i o uso. O te le ma whaina siri atu sa utala i lunga i loo awa onga i tono tala le. E aona o whaaloalo i o tua whaafine, ma awa ia i lātou, ma o uso ma lātou whanau. So taimi la nei la wautua i fo i mai, o to tele lātou whanau, a ele ma sani fo i a te au. Ia, o le fatoa mo le vanua o te whaatasi ai mai lātou, ma whelo ai mo i lātou. Ai o te whaafetai i le tala le lei, ma whaatulanganga le kalesia, e whaavavau le ainga. Aua nei ngalo ia i tātou le whanau. O le avanoa e ma whain tātou tu e whaatasi ai mai la ua i lesi i tu o le veli. O le tātou luatu le manumalu, ma tausia whengainga. Ma muli i poloa inga, wa o ina i tātou e le li, i lana tala lei. Ai o te le i wha umaina le nei mori mau, o te fia watu sina minute nei seo tō lua. Whai sina na upula i titi la vai nei teo whapea, e la tua whailau mori mau ai lea mai seo se awa noa mo au pa. Wana tu e le sau, a wala na muli mai, o le alofa i ate au. E te whapea te wau le to e fo i atu. Ia, ai o te whawhetai mo ia, mo le lango ina o au, i mea uma, ma o te alofa ia te ia, ma o te iloa o ia o le soa e whawawau, e whape nā i tātou umatala lei. Pina and City.
o te iloa o tou o ni whanau, sa o ina le lei, tatu mātua. Whapea foi o elu ma Jason, wa le maua e si o uso tiuna le nei avanua, ona ua, o manatu, o mawhai e la tau o na whātasi na i tua le veli. I le nānu fuanga o lo tātou whāta le tali ai mo le taimi o le toe a fio whaalua mai o le kariso, e no fo tupu le lalolangi. Ma ia tātou wola ai e whaavavau, i lato uma o e tausi polo inga le ali. Whaamanuia tele le ali i le pamalu le awhia e maise le nei warota atoa, i ona tūlanga ese. O te whai ai le nei mori mau malo walofa tele a te auto, le suafa Yesu Karisto. Amen. Ia, paftai lava lea. Ma lea wanoa tu ina mai, e tu ina atu fo ina i upu. Paftai, o mātua le leo lo tōrua. O me whai ona ma whaatasi, ma se te māloa, e siri ona le lei. A wale a o ina ia, i tua ina le mulona whale tua. Whaftai mo whataita inga le lei, o ana tō whawhine. Manga uso. Ai, paulelo tala. Te alo patele ia o tau. Whaftai ma le tala le lei. Swafi Yesu Karisto, amen. Talo fot pa ia malu te tau fia. Wau manga oe ki ke fongi ko inga. Se yo pese. Yeah, let me introduce my boys. Destin and David. Yeah, my boys Destin and Damien, and my cousin Denise. Oh no, my wife. Yeah, and they're gonna say a little something about Papa, and then yeah, here, come here, stand up on this chair. Hello, I am Demi Kaurikayu, and I am after my name, Papa. And he's so sweet, nice, and kind. And I always massage his leg, head, and head. I miss him so much, and I love him. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, amen. Hello everyone, I am Destin Yuel Gayo, and I am a grandchild of Kali Yolip Gayo, and I am here to testify about him. He was sweet and kind, and he always supported us every time we struggled, and when I go there at my papa's house, he will always ask me questions, but his most common question was, "How was your day?" And I will always answer with a positive question, positive answer, and
and he was happy to hear that I was happy and had a good day. And when I was in 4th grade, I did a photo for the Konga, and he always told me to do it to him, and he always was happy with my photo for the Konga, even though he was struggling and needed help. And even when he was in the hospital, he wanted to hear my photo for the Konga. And I miss him so much. In the name of Jesus Christ, amen. Ia o te whatalo whātu le mamalu mai pa ia o awhia. Whaina tatu whātasi mai. Mo mea wina fo ia le toi aso le tamaia. Kauri yo e lukaio. Ia te lo tau sanga ia male mato mawhitanga me le tama. He is a humble father. When I become be part of his family, be part of Kaio's family, he welcomed with his open heart. He supports us. Oluna alofa ya te maua man whanau. Ele whapito, tusalang. Tusa o oluna alofa i lana whanau. E mai seri ia lana whanau. E mai se fwoi mātou in-laws. O te whawhtai te leo nei tau sahana nei mawhitanga o matou whaino, matou mafuta ai fwoi. Ia mali tamai au kawi. Tele ni awa oa mawhai fwoi o no mawaina, mawawa au mai fwoi. He is just not my father-in-law, but he is my dad. Ia manuia lo malanga kauli. Te lofa te lea te oi, te whaele nei mun mahupu o sa whakere security. Amen. Thank you. You should go down. Woo! Where do I start? Yeah. O Jason. O le wiki whangonga. Ia wa ufo. O loa mo mai fōringa o le leia soka maa. Mo ia lo wa enga ie pe kupa lang. Ia wa o le mea ki maa o ia. Kele maunga i o ka memories i so ka maa. O i wha maro lua ka fwoi ka ko au fia. Nau ka koe whaim whapai lingo le me. Nanga ro ka maa. E mo i e whasa moa ia. Ole Amerika maa ia. Tele mano noa i o memories a si o ta maa. If I shared all his memories and all the stuff that me and my dad went through, we're going to be here all day. But just to keep it short, he was a loving father. Ben fayatu ya loto, ele fa pitolo na lofa. It's true so mabato. Mama tutajo lunga matufana. O te maa foi leo. Po le ale mai I wheo kauri. Ngar wha longo ko kaliwo. Da saulanga reference number. Pe la fo mai sanga tupe. Ia, ma vai la koe bawa mat ko inga. Or Tamafo. The last month
masina mudio tama sama ia masani lama fa me cha chei wo saung wo saung yo te alu o fa pai dad o kal mo fa penga ere kai ya ko kiki e malosi ia ngai ko alu la ie Amerika ka fa wai ava pe matamale ai wa o kere ko ho i Amerika tele winga sio tamala isia o te loe to atele o tatou i silofia mai loa winga to ina o lo tamale o tangata mai e le tai mai a mai ar ko inga alu pia mai ang penkolo sau koi malos ia o fate ia matou e longa mai angi mai ar la o misia so toma o lo toma fo e lo stangata ngofo e lo stangata e fa mai mautaimi o lo toma he's up and gone every day. He's on the go all the time. He's on the go, hustling, looking for money, looking for a way to provide for his family. Ia o lava iona aso mulimuli, o vai lava na ia. Ai whakafa mai, Jay, mai la ke fong. Dad, lan me whainga ke fong. Mai, se vilia ko kakonga luenga le po. Po whamau ia mai. Dad, se, awa koe alo ma fofau ngā mea. He has taught us a lot. And I just want to say thank you, Dad, for everything you've done for us kids and for our family. Thank you for loving us, taking care of us. La misia oe. You're gone, but never forgot. Manuelo Malanga. Say hi to Mom and Una and all of our family. I love you, Pops. Manuelo Malanga. Love you, Dad. Thank you. Okay, this is my little family. Yeah, that's what we never know. Yeah, na how far man at Talo falo paya momo. Ngal mia ke misia yalo grandpa le fai nga fe au. Ale ala wa walang malanga le ko ele ko fai anga TV manga
malanga whainga vai. O ke ia walo ele umama mafukanga nga whaia. O ke misia yanga ele o ke misia yanga I whainga nga vai. O ke misia whainga ia I whapeskirus. Amen. Marikemi mama fukamir koin. E fia la wanga ye e kiri pese mal pelipe. E marikemi ni war. La ore koi fa longi pese mal pelipe. Te kasi upar koi inga o puenga mai. Fai mai. Aruwa ai. Mafau, mafaaki. O le ngi koe inga. E sa o la paere. E le maloloi se fale. O nga ia se kangaka. E wharukai. O nga ia whai se ngaka. E maasangi solo. So se sin maaki. Mga ia fo. Mo so o uma uporunga ka amilo. Ala umisia penga ia. Mai whaingo nga whia. Whaingo nga whia. Whaingo nga vai. O nga pousa I mi. O se vai sumari e whia ingo e rengi koe inga. Mai re kemi nga mai. O whaalongo la malangaka. Nang karango. Mkwale whia. Whamiunga ia. Makarango maleali. O whia lakunga ia. Mal ofesili ai. Session ko whafi. O langa whaanga. E de ika se kemi ang alu. E maa losi la vanga I ma koe alu. Mea maa se ngalu. Ara umisia pele ngai koe inga. Moanga mea umanga. Whai kei mako. O le paule se talpupu so skeri sa amen. Talofa. Whaftai mai na whatalofa matango fi. E tūla I fo I e whasoa te fo I. Simoni maue winga I le fo I tua ina. E o teilo te le tau lau ina atu ia. Mi o le ni tua ina. Awa ngā wako ngofo sila fia o mai a winga koe inga. Ma wo mo foi to lau ina tu foi nisi le ainga wa ma vai atu ai o se do le ni to inga o se te ina foi na wa mai pe yo a te le o le songa es fat stable o lang na wa ina mai le nei te ina o te lo foi o le amisia na ia ile mafutanga. Ai mafana le anga male loto o mafaiona ia to mama ia na tinga sa fenga ia ma wo fie foi ko inga lo ko fa kasi male na so fa va le amisia ia ile va ai ma ona fautanga tin mai te ma te fana pauna sina talpupu at faile ne mon mau telo fatele te auto isa fa scary so amen.
Ile loa festival malima sa amata ile sa amata matu mafutanga malini tama sa langona le matamuli langona le ma ai inawa mata mafuta malini tama sa suya tola ngona ma malmafa sai ai ilona fafelo ina mato o no fosila fia vale maluma pa ia tato fala putonga ia o na sinava enga lava ai ole ni tama e fai mai anga ia o tato ai tas sai so sa mano fono foi metamala no vesilia ole asia se mana ia ilo bolang ese mai aso e ke alo ia pia ma waila wa fekala ma waila lau coke ma mea uma lava ale asia so se tasi lava e ke pikinga mai nas sa fai mele ni tama o aso uma leola o aso na pito sili ona mana ia ile olanga tangata o le aso le ni sa sauni ale ali tatu te fai se vaenga le ele tu atu le ni na line o te lole ni tamana te suia fa fita auli ile fia na te suia le fama walunga le fama le loto maulago na te suia se asolo na te suia se aso leanga i se aso lelei lupe matasila mato te whawtai atu mo mea o malama sa e whaia mai mato whawtai lo talia ino i mato lupe matasila lau pule lea ia manuia lo malanga mato te sapua i atu ma mato whaia vaenga o masa e whaia ile nei lau langi le tuma o te loa e moni le tala lei e whawawau a inga o mwhaiona o i nei tātou awa tātou te whanua noa tātou te wa ai fōlinga au lei a lupe matasila i se aso se tas po leo langa asau o te iloa mamoti noa o le nei tama e le lei ma alofa whamaoni o te whai le nei te taranga pupu i le sa whai eskiriso. Amene. Te alofa le au whiere nei te au. Ia, te leo nisi vaenga o nā te mawhitanga ma te mahane i o mo ona whaaso a te nisi whanau. Ia, wa usa o no fo haunga ire. To ina lea. Ma le taimi lava nā alu wai. I te tono le mātou ai, ngā mai mātou whare. Ma le mātou loto a. Kia hau lava ia. Ua, ngau. Mai le taimi fo i nā alu ai se i o mai lava le aso. O te misia lava lana whala au. Tai au umala. Elu. Pela wa usu le pule a onga. O tari atu a ia, lafa wa usu. Pela o va enga ia. Ma le taimi nā alu ai. Patua i o misia lava.
Te taimi fo ina ta oto ai wa mai. Just taimi lava te alwe asima a vesana me ai. Ola na fesili mua alea ua aita maiti. Na ka te poli. Na ka uma. Ka okay tau whale. Na okay lava mea uma. Nisi fo i o taimi. Pe a iai fo ina i whawhita hauli lo maa ua ai. Ta tere i tala noa atu i ai. Ai tala noa sa o mai lava ata i pātonua. Mea nai matu ai o misia ili nei ta maa. E taimi o te tala noa ili ta maa le ai. Ma o whaapea atu. Amu ia o tō e. O tō maua ina se ta mai. Ele ngata o ana ngaluenga. Ma ana whaataita inga. A ona whautuanga fua e o whaatasi lava ana. Upo ma whaamatalanga ma ana ngaluenga. E whaila o te ala ona o melevala au pa ia leali. Ai o lo ngalue lava. Pe ona ta uritua ngane o Jason. O te whasa o halelei. Ele ngatu ele ngalue tu tono le. Iona tō whinga le. Ta ale le. Ai le ngata fo ile o tu tono lo mātou ai. O te ilo le nita maa. E alu. Ai le mawhai o na ngalo. Wana ngalu e ngali lei foi. O le a mātou tau mawhai. E wha awa wina pia. Te le foi e teimi. Tala noa mai lava o iau. E winga i le lotu. Te le lava o na wha ata la fonga na whamtalanga i le tamale ai. Ia ai uma mātou tala noa ngā maa le poto whai atu i le tamale ai. E ki aka lava. A ngai sa o le kam ia le koe inga. Mai o te wha moe moe. O ngā luenga le lea ni toi ina ma whautu anga ma tima inga. O le amatou wha ua wina. Ma le amatou tamu whai e au sia. Mai o te whaftai. Whaftai te le lava papa. Whaftai te le lava mo me le. Whaftai mo mea uma lava. Whaftai mo whaftai ta inga le lei. Ti ma inga mwhautu anga ina mwhainati na eilo maa ua ainga ile ngata ile o mātou uma lava. O te loa, o le neita maa o se ta maa alofa, e le wha apito. E tustusa uma i mātou i lana wa ai malaka tau siga. Mai, sa wia ina alu. Manu ia lo malanga. Wha amoe moe la atatou whailo ai. Ile aso ato fa ine ele ele itato te feilo aya. Mai o te whaaftai ai mo lo wava noa. O te whai ai nei tau talanga pupu le swapes e isu. Amen. O au o tō wau yo elu kaio. Sa whana wina weni mātua sili ona lei. Ai ole alawa o te tama whai o te lelei. Ia, tala pupu atu i le tama le ai. Ia, o te iloa e le o toi lilo foi au o te loa to te le tato au fia wa maasani foi le to ina. Ia pe o saunoni sa whanau so ma tō whawhine o stangata whinau. O se tangata e ngalue maalosi, o se tangata e alofa i lana ainga. E alofa i lana warota. O se tangata e fia e socialize. Sa le fia ai. Ai na alu fia ai. A wal mato ta maa, e lo se tangata e tala no solo. Ai, a vea ia le nei aso e. Moli a toi le nganga whawhetai, Dad.
You were always standing here teaching lessons. Conducting songs for our ward. Thank you, Dad, for everything that you have done for us. Me and my sisters, my brothers, and our families. Thank you, Dad. Yeah, manuia la malanga, Dad. Yeah, whawau ainga. Swafa isu keriso. Amen. Ana tasula mano ya Cindy mare ainga, Ben mare ainga. Ya ona soela yo en. Man whanau ia ona tasula mano ya laino ai ono pinam swim na tailab. Yeah, good morning. Yeah, o Cindy, Renee, Kaio, Fuimono. Yeah, siya whanau lea. Yeah, malau boyfriend lea. Yeah, lea tamwhai atu e whesmato moli mau. Hi, my name is Johan. I love my papa, and I love him into his heart. He loves me, you, everyone, and in your heart. And thank you for coming. In the name of Jesus Christ, amen. Good morning, brothers and sisters, and Salofa. My name is Chance Kyle Fumano. These are my parents right here, my mom and my dad, and this is my grandpa right here. And I can tell you, this man he's a lot of things. He's a ninja up to a samurai and everything. And my fondest memory of him was I think embodies him the most is how he doesn't care. And so one time I was coming back from school. I just failed the test, so I was pissed off, and I came back home, and he's sitting right there. It's September 2023. He's sitting right there. He's just sitting there, and he looks at me. He's like, "Oh, Chance, my guy." And I was like, "Oh, hi, Papa." And I knew something was off because I am never his guy. That's Jew with his $3 million. And I look at him, I was like, "How are you?" He's like, "Oh, I'm good. How are you?" He's like, "Oh, I just came back from school. I'm hungry." He's like, "Oh, okay. Anyways, Mashka Saimingi, Nay sleeping." And then I was like, "Oh, okay." I make him a Saimi. I go to sleep. I wake up and I hear him bumping his Ma Lepe Lepe song on the TV, and he's making his Samingi again. And that's just my fondest memory of this man. And that's probably the only time he caught a break was when he was in Utah, because he was always on the road and going to town. And yeah, in the name of Jesus Christ, amen.
Hi, I'm Summer. Hi, everyone. I'm one of the youngest granddaughters of Renee and Callie Kyle. My grandpa was my favorite person ever. I may have not been the favorite, but I know how much my grandpa loved me. My last time talking with my grandpa was the beginning of this year. He was calling my mom for his reference number. My mom wasn't around, so I answered the phone. We were talking and I told him, "Hi, Papa, I can't wait to see you, I miss you." His response was just, "Oh, okay." Anyways, he asked how I was doing, and with my grandpa, if your answer's longer than 7 seconds, he's not gonna want to hear the rest. As I was telling him how I was doing, he cuts me off and he says, "Oh, okay. Anyways, where's my other grandchildren?" That memory sticks with me because that was the last time I had talked to my grandpa. When he was living with us in America for about 5 months, every day coming home from school or practice, I would always look forward to coming home and seeing him in our living room on his couch, just like Uncle Una. Talking with my grandpa, I felt so much love and joy. Throughout those 5 months, I had gotten closer with my grandpa, and I couldn't be more grateful. Papa, in every lifetime, I'll always choose you. Thank you for showing us what hard work looks like and being the best grandpa there is. Kiss our sweet Nana and Uncle Una for us. I love you always and forever. In the name of Jesus Christ, amen. Hello, everyone. We're the American grandchildren. Before I continue, I just want to thank you all for being here. I know each and every one of you were able to experience the great man that he was and create your own memories with him. I was hoping that as everyone else was speaking, all my tears would be gone by now, but they keep coming. I had the honor to be able to see him one last time in December. Out of all visits, that one was my most special and favorite visit. Now looking back at it, I think it's because it was my last time I was going to see my papa. He had planned to come up with Uncle Pasenge in April and spend more time with us in Utah. My papa is marvelous, tremendous, wonderful, terrific, fantastic, spectacular, and super. The epitome of hard work, perseverance, dedication, and loyalty. To know my papa is to love him, as he'll show no mercy, but also show much love all at once. One of our many memories growing up, he had a talking fish that he loved and valued. I would say I was his Bella growing up because he'd always count on me to give him the right answer, and it was the honest answer. One day he came home to this fish broken. He rallied all us grandchildren and had asked which one broke the fish. First I said Maris, and then Dalen. He kept asking more questions, and I said it broke itself, but I broke it. And to this day, or to his last days, he would remind me of me saying I broke the fish, or it breaking itself. So Papa, I'm sorry. I said I was gonna get another one, but they don't sell it no more. To my sweet Papa, you lived a fulfilling and wholesome life. And we are products and examples of that.
I miss you, and being home doesn't feel the same. It's been devastating coming to your house and not seeing you on your chair listening to your music or asking for Saimini and Coke. But our hearts are at peace and are so happy knowing you're home with your sweetheart and Okauna. Thank you for being another father figure to us grandkids and showing us that there's so much to live and work for. Pushing us to want more and reminding us knowledge is power. Thank you for the memories. The greatest gift was experiencing your love and being able to witness some of your accomplishments. I know right now if you were to see all of us crying, you would tell us to stop crying. It's never goodbye, it's always see you later. My sweet Papa, I love you. I miss you. I can't wait till I see you again. And I'll see you later. In the name of Jesus Christ, amen. Good morning, everybody. I'm going to try to make it through my talk without crying as much, but I just wanted to thank you all for being here for my Papa and joining us and celebrating his life. With how many trips we've taken back here to Samoa, you would think we would speak Samoan by now, but we don't, so my talk is going to be in English. Sorry, Papa. Dear Papa, I'm going to try and keep this short, sweet, and simple, because if you know my Papa, he was a short, sweet, and simple man most of the times. I also know if my Papa heard all of our talks, he would cut us off 7 seconds into our speeches and say, yeah, okay, well, that's good. There are so many words to describe my Papa, and I can't pinpoint just one that best suits him. The first words that come to mind when I think of my Papa are hardworking, intelligent, and provider. Provider stands out the most to me because that's exactly what my Papa was. He was a provider. He made sure business was always handled, even with his one arm and well into his 70s. He showed our family what a provider is and should look like. Dad, I'm not putting you on the spot right now, but I'm just sharing memories. This memory consists of my dad showing up to my Nana and Papa's house on a bike during my parents' dating days. And I'm sure when my Papa seen my dad and his bike, he was probably looking at my mom and shaking his head and wanting to tell my dad to go home. So when my Papa met my husband, one of the questions he asked my husband was, "Can you buy my granddaughter a car?" Because when I met Ben, and then tells my husband the story of my dad and his bike. To answer your question, Papa, yes, my husband said he can buy me a car. I'm not sure if that'll be this year or in 10 years, but he'll get me that car, Papa. Don't you worry. Even with being his granddaughter, he wanted to make sure I was well taken care of and provided for. And that's the type of man he was. And if it weren't for my Papa's examples of that provider mentality, I'd probably be buying my own cars and riding a bike. Speaking at your funeral was the last thing on my mind for 2025. But I'm so thankful I'm here now with our family and able to be in attendance for your special day. It brings me peace knowing that after 14 long years, you have now returned to your eternal companion, your Son, and our Heavenly Father. We all miss and love you dearly, Papa.
And before I end, I just wanted to thank you, Papa, for being the best Papa we could have asked for. I can't wait to see you, drink a Coke, and dance with you again in the next life. Please watch over me and our family, especially my son. I love you, Papa. We're gonna miss you. Samoa will never be the same without you. But like Lisi said, it's never goodbye. It's always see you later. So I'll see you later, Papa. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Talofa, everybody. I know this is a funeral, but it's also a time to celebrate because this man right here, he was full of life. If you guys knew him, he was always dancing. Every time he had a chance, he had this cell phone, like Jay was saying, that he'll randomly turn on and he'll start dancing and singing, celebrating. So I have a lot to say about this man. And everything my family has said, my daughters, is true. It's true. But my bike was the most expensive bike out there. So there was a little bit of credit to me. But it was to go see my girlfriend at the time. But man, I can stand here and talk about Koli all day, but the things that I will say about him right now is that I'm thankful. I'm thankful for his example. So he has one arm. He has one arm. Of course, you guys all know that. When me and Cindy got married, we were very young. We were still kids. I didn't know how to be a husband. I didn't know how to take care of a family. All we knew is we love each other and we're gonna start a family. Or she was already pregnant with our oldest here. Anyway, moved in the house. He let me move in the house. That's already, as a father now, looking at it, if my daughter dated somebody like me at that time, I would have chased him out. I would have told him, get out of my house. But he gave me the chance. He accepted me, and through his examples that I seen every day, him waking up 5:30, 5 o'clock in the morning, sometimes 4:30, 5, getting ready for work, holding 3 jobs and a business on the weekend. This man never rested. He never rested. And I seen that, being a young couple, and through his example, he showed me how to be a husband, how to be a father, how to be a provider. He showed me all that. I just watched him. I just watched everything that he did. And I told my wife one time, I was like, why does your dad work so hard? Tell him to come take a break. He's trying to change a light with one hand, a light with one hand. There's nothing that this man couldn't do or thought that was out of what he can do. He was able to do everything in his mind, and he did, and he was that example to me. So if he can do it, basically I can do it. There was a time where
in Utah, it snows. It snows a lot. It snows a lot. And I woke up and I looked outside and it was snowing. And I said, oh, I'm not going to work today. My father-in-law woke up right behind me while I'm looking outside, and he asked me, "Where am I been?" I said, "Oh, I'm just trying to see if they're calling off work." But really, in my mind, I'm trying to call off work. I'm trying to call work to say that I'm not coming in because it's snowing. And then he goes, "Oh, okay, well, I can give you a ride if you want." I'm like, oh, man. But that's something that this man has taught me. No matter what you guys are going through, no matter how you feel, it's not about you, it's not about me, it's about who you're working for, who you're waking up for. So, in my mind, he was probably thinking, you better go to work and take care of my daughter. That's what I think he meant by that. But I love this man. I hold him in high regards. And I put on my post, the first thing that came to mind was, to me, he's the King of all kings. He's the Father of all fathers. And thank you, Kauli, for accepting me, for giving me the chance, for teaching me, for your example. And I promise you, I'm going to take it from here. Thank you for loving my children, our children. Johan still has $3 million that you guys always talk about. So when we see each other again, be able to spend that $3 million. But we might do it. We might even do it in this lifetime. I love you, Kauli. We love you. And please come visit us. I say these things in the name of Jesus Christ. Amen. Okay. Anetai au opopole a whawhetai na o mātauta maitia no nofo atu I o whapea o whisili makama. E se siau whangau dero I o. E ke ua whamai sei o ke hoki nkou I loa la ia. Ia, e whawhakai aku ngā mākou le I. E ke ua o maingiska maiki au ngā mākou le whai kumako o pea. Whawhatai mo ne awa no mato mai ai ia o te loa. Lua rota lea. O lea lofa I lo tama. E mita lona loto pe alatu I Amerika. A wal mato wa rota foi o asam atu. Ia, e luakwa I o. E moli mawa yasu sa. Maka ua kualwa loka le ngei. Whaftai a oto o le lofel matu tama. Sio anti Olivia ma sio na whanau. O oa e alo I sio matu tama. E ta whao ai, ma siva ai, ma pese ai. Matata e le fia na ia e bisa nisi. E le fia pe misangisi. A Vasili ai, how was your day? E le loa mako if he had a bad day. Awa e fia nga ia soma. He's so grateful. He's so thankful. He's so positive. If a mayanga ia, e so low attitude looking ah. So low feisty looking ah. Learn how to be calm, be patient. Ke lei whaalongo lava e makama. Ia mako whangau. Kala ngoma ia mako. He always counsels us.
Lo tama foi e mi mita lato farm fair le fai ai longa ingi crops inge ale mi mita mata mai il farm fair lato wa rota le fai. Dad, anga ilma kama fa pia, everyone drink a Coke and relax and enjoy and be calm and be happy. He never liked to see us cry. He always asked, why are you crying? Stop crying. Be happy. My dad is so dear to me. Lo pasio tama. Tinale matua e alua koe Amerika. Ki ngale mamau e alua kua. Lo kama foi. Ele ka unga ko ngisi te me aluai. E kua koe lunga alu. A o foi o fiu e fa ko ai. E ngofo. O fia sawar ko inga o saw. A fia la ko Amerika kua koe lunga la. E o foi ke mi woki ai. O fiu e fa ko kala. Dad, I'm almost there. Fakani me le la. Dad, o kia lofa ke le ia oe. Whawhatai mo mea uma. To my siblings, we love you. Thank you for taking care of Dad. We mourn together, we cry together. And to my dad's ward, thank you again. Afia mose povi o aku yo, le kele povi o e mai molwa loka. I appreciate everything you've done for us, Dad. I love you and send our love to our dear mother. I know he was never the same when we lost our brother in December. They're together now. I love you all. And I say these things in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. Talofa lava. Whaftai mo le nei awanoa o maua e whai atu ai fo isina tala pu'u e winga fo ile mafutanga ma le tama. Ia, aile amataina se tala whailo atu fo ile nei tangata. Ola oingoa Mary Ann Kayo, nona luat whanau a Renee and Kauli Kayo. So whasia o whanau, Davida Renee, Davy and Kayo, Damaris, Rubina, and Dalen Cindy. Ola o tama o se tama e alofa. O se tama ngalue. O se tama whinau. Fau tua. Siu. Fia e siva. Mas tangata foi e lele te lelo na voli. O te iloa o le mālosi al spaikal matotamana se e el matotina. A o mala iti mala uso matua bina. E lua lavani tu la fono na whai mai il matamaya maua. Mua, sāne ilo whasa mua. Luna lua, whaasāne ilo sulu ia lava. E o mai lava lea so, o te le sulu ia. O tele fia o sea fo i o fa Samoa.
O lau tiu sius tai la vai tu la fono si o tama. E se tala pu atu i lenga lue. E se lenga lue malo si o le nei tama. A oa onga ngai la utama i BYU Hawaii. O na wasenga me le songa fuai o las faraile. Uma na mata upo, whaingaluenga, ma na wa mai le po, whangota. Aso toa nai, whaingaluenga le aso atoa. I le aso sai te tau ana ota mai tia o ngai le lotu. E saini le epikopola to form. Ai mato wo mato malmatina malmata malmaketi. E whaatau ai mato niu. E leilo e le ata mama lo. A mato no for you ta. O le schedule ala mato tama. Ono le vave awa ala. Fitu a matalenga luenga. Afal fama anava. Sau le fale sui lava lava. Tale lima a matale singaluenga. Ma nava le iva. Tale se fulu a matale singaluenga. Ma nava le tolu. O lana schedule lea sa fai mo le se fulu tolu tausanga a matona nofo I uta. Ina ua retire malautina in 2009. Move my ine Samoa. Mato fia whapea oi. Le la latue relax ma enjoy. Ai le umi fo ia ai a matala na pisinisi. Renee Kauli Kayo Services. Pole RKK. Ia lalawa maliu atu le pule le RKK. Ia ale la fa awawa le pisinisi atoe ina. Tele lava mela misia si o tama. Misia lana ata. Misia tatanya la o telefoni le tasi lua tolu falva veao an la olu. An o vai. Misia le se o telefoni au tilo siva. Ngal uma. E eisa sila akolo mai sa reference number. Koe ko telefoni le kanga. Le me pito sili o na umisia o la umandawa mai aso uma. Te tala atu fai toa le whaasanga mai. Hi, Anne. Wai esa? I know it's going to be so hard for us to adjust to being normal again because our dad has gone. But as he is, he would always tell us, oh, get over it and move on. He would always say something like that to us. Dad, thank you for everything that you have done for me, my family, for me and my siblings, and especially our whole family. The examples that you set for us, perseverance, endurance, struggle, hardship, how to battle, the daily struggles that we go through. Thank you, Dad, for all that you've done for us. Please send our love to our mom and our brother. I know you're happy now. You're free from pain that you're fighting with for the last couple of months of your life. I thank you, everyone here, for being here. Thank you for coming here today to grieve with us, to mourn with us, and to celebrate the life of our dad. His memory will live on with each and every one of you that he has touched. His legacy will live on with us, his kids, his grandkids, and his great-grandkids. Dad, Manuelo Malanga, I love you. I say these things in the name of Jesus Christ. Amen. As you guys have heard from the past talks about Papa loving a reference number and his money. So when I did send him money, Mom told him about it. And he goes,
Siawafingi Aisi. So Talofa, my name is David Cindy Tofangi. I am Marianne Kayo's baby, and I'm my papa's Afingi Aisi. I won't take long because I know with what I just said, my papa would be sitting there dozing off. So I'll keep this short and simple. I can't describe my grandpa with just one word. So I'll say a few that describes Kauli Yoalukayo. Sorry, I'm trying not to cry right now. My grandpa, my papa, was the most humble. The most wise. Smartest, loving, hardworking, and most of all, a father figure. My papa was never a selfish man. He always made sure his kids were well fed. As you can tell, I'm well fed. He made sure we were healthy and happy. My papa has the kindest, the most purest heart. Despite those who talk down and take advantage of him, he always overlooked it. If you know my papa, you know that he goes to Apia 6 days a week from 9 a.m. to 6 p.m. And every day after 5, we would go home and would always see him with his 2 sons. And we'd always hear, "Sausisi bakufala ya," or "Sausisi bakufala ay fakauya." And we'd always go after a long day. It's so hot in Apia, as you guys know. My grandpa was also very funny. Out of all the grandkids, he dubbed me Teitulo, the dumb one. I don't know why I graduated with honors. One time he asked me, "Auntie, what's 2 plus 2? I just looked at him and started laughing because I couldn't say anything. It was out of the blue. In front of people, but inside our family, he does love to show off. Again, to other people, but not in their family. Every time I tell Papa, "Oka Papa, you're so rich," he'll just laugh and say, "Inti, sorry, Papa. I know you guys see him as a role model, but he does say that to me, and that's his favorite line. He always tells me. I'd love to say much more, but I'll stop here because I said I'll keep it short. Papa, thank you for everything you've done for me. For being my bank. For buying me Georgies every time I'd want it. Thank you for loving and treating me and my sisters and also my cousins as your own kids. Thank you for your life lessons and your advice. Thank you for always making sure we always live in luxury. I'm gonna miss always asking you for money. Thank you for being the best Papa, Dad, and for being the glue to our family. And before I end my speech, I'd like to bear you guys my testimony. That I believe that the church is true. I believe that the 4 books hold so much knowledge and wisdom.
I truly and strongly believe that we'll be able to be with our loved ones that have passed once again. And with Papa taking our hearts with him, I really do hope it's soon. Papa, Imangwila Malanga, I love you and I miss you so much. And I say these things in the name of Jesus Christ, amen. Hello. I'm done with the tears. On a day like this, my grandpa would always say, "Sa awalad kaupunga sa mo verani, wa ulale aso," or "The day is late." So I'll always remember him whenever I see a sunny day. Hello, my name is Nay, and I'm the oldest granddaughter of Kauli and Renee Kayo. And giving a speech at your funeral was not on my card, but anyway, I've had the luxury of being one of the grandkids that spent the most time with you, and in that, I personally feel that I'm rich in memories that I get to call my own. You were that guy. You've had buses, you've had stores, a fishing boat, and so much more to provide for your family. So working 3 jobs, you did it all. Your frailty was such a hard thing to accept because you're not one to stay or be sick. Days have become hard, but it's reassuring to know that you've joined our beautiful Nana and our jokester Uncle Una. I miss you so much, and I can go on and on about your greatness, but just as you said so many times to me before, trim the fat. And from the 7 words that were mentioned so many times before as well, I've woven it into a little poem to say to you before. I'll never see you again. You taught us to be marvelous when you were faced with madness, to be terrific during the toughest of times. You were always feeling wonderful, even though you were feeling weak. To be tremendous, even though you were so tired. To feel fantastic despite your failures. To always be spectacular with those who are shady. And to always be super while experiencing sadness. I love you so much, Papa. Yamanuela Malanga. We'll see you guys soon. I send my love to Nana and Una in your next tea session. And I say these things in the name of Jesus Christ. Amen. Ia e whātalo whātua pa ia man mamalu. O woma a inga umu whaian whātasi mai nei whātasinga. E moli mawina fo i le toi asol matu tamā. Ia e whailo atu lo unei tangata. O au Rubina, Kaio, ai ono. O au le uru matua. E to ono lau whanau tama. Ia e to atasi e lau mawhaiona au wai mai. Ono lo o iai le misiona le taimi nei, ia o le atu ina atu lava noa i lau whanau, whamai mo le taitasi tau minute, ia o na tu atu lo lava noa i le tamau la ainga ia sui, tangaloa, vatai. Talohala. Lo ingo I'm just Kayo Batongia Yono. I get a show out here, Chikorito.
ke le ska kai ka ya Tyler pa le yo au chico au ka umbi ko fit o alwa MC papa o alwa de ka oro cocino au se tomare a fai fa fe au e le fe me re ai a fai pe fa sai mingi e le fe me re ai e fa me manga ya fo di exo ko manga ya fo papa te re ti au ya manuel mara tiene tutalanga e sabes que so amen Tero falawa. Tuti chula ima paso chichi. Bisa masang tamba. Yo go. Jadi jam ye. Sinamete. Taylor, afia tati oi America. Tapi aku yang aja, si malu aku. Dia aku malu aku ya. Jadi Jadi masih bafta masih malu tamam jual dia. Dia jadi jamnya jadi sesuatu orang fali. Tapi masih dia, jadi và mày đâu rồi và mấy ơi chết liều xin phân biệt trẻ chị hello phải chị mua papa mau nhớ lắm mà lắm xin được phải đi cho phụ đi cho phải squeeze amen Tal palabra yo lo vivo presente suya y uno kanya mai siêu siêu mà tapi ada aku si mai bahkan mai ke amai ku
E rea sunga mā kakarangoa. Whaupua mai ia. Whai maoki rou. Au pore maoki. Ko lo mai le aka le. Ko mo lo fa. Me buki. All you need is love. Love is all you need. Sai fa bem, me li buki de. Kamu ku mai. Fai ka mai. Fai ka wai. So sekarang akan mengambil sendiri. Alofa ai. Ku sabe ke ikai alofa ai. Kaya papa mo mea uma. Nang sia we ma ko kia alofa ke mo oi. Ki fai ngi pun mau safes ke amit. Alofa. Yo. Ole. Nei ngor ko inga. Loi ngo silent kauli ayono. Kele ofisiri o kakao. Go mai masangi fai mai. Ai sa me u dia oi. Ko fang. O kere do yo ma kuang fai ngo a ure ko inga ma me u dia. Ya, kele lava kala ma me misa ko inga ke lo ki ka ko kai sko inga ya lufa ma ngi koi poa ka fe au fa ya so uma e bala au mai ro sai lo e o lo foi re mele mga kala ngo mai ai eu ke la kulo e kongolang poku fa pe mai o iso melo kang e rise me akam kangor ko inga ilang kangare kakere fia langa ngale luas fukala ya wilang kanga de e lu lo limbar ko i pe mangiki la kakingo nga ka iselau mai lima sukala le la ku be kai ya e papa ke lo fakele ke oi kai lava mo me uma mangia lo malanga ya o lo ke lunga ke fongi male mo fefeu kala i o lo mori me onga lo faanga ya papa ka koko fikawi fa vau a inga so fa skiriso amen fa tsaila mo la no ya wa o nio ayono ya telefo lava ia itala e fia fai le to ina a paulava ia le memori male me ole a o te wina ile uloto o mato to na ia sa uma o a lava le sona alto ina e failang vasenga I falsa e fata sta silon mato ai e to e fai uma mai alto ina ia langa le songa lenga fai ia mako uma mako ya wa o mai mako ma e mo kwa tele na wa ia awa onga e meise o fautuanga fo ia fa peona ia fa soma ia mato
Ma po fea foi lava o te whelua e. O ki koe i umai lava le RKK. E koe peia o koe inga I ranga pisimisi. Ia, papa. E moli mai alo whaanga se o tōlua e mai se o Baby Rai uma oi. Wale awai mai o nau ngā luenga. Ai, o te alo tele mo oi, whaftai lava, swafu eskriso, amen. Tarofa. Ia alo wingoa ngā ua, whailo atu ele tina o le ainga. Ile afe iwa se lau iwa. Na vea ia ua se atari I whatu la fono kauli. Ia o ina lena a mata mai eile le mamafutanga. O uresta mai titi a onga I lalo le wha malu apule a onga to ina. Te mina sa tau fefe ia. Sa tau fefe ia to ina. Ai ina ua mamafuta. E le anga to ina ese le alofa. E na te le whapito lan whanau, ma mātou ia ua. O whaatasi atu lan whanau, ia ma avea ai mātou o se ainga. Tasi lalo whamalu kauri. Te leni le sona sa o a to ina. Le sile sona e se le matango fie na ua o mai. Ia wane I fia ai lau whanau. A fia ai lau whanau e maa fua ia te oe le tama. A wane I le anga le mea e, pe le malu le fale ma le anga le mea e, no nofo ma momoe ai lau whanau. A fale ton, e maa fua mai a te oe le tama. Ia nau faso atu, a whai se tamala I mea ia. Ia, awa o ngā matangofia na kaudi. Sen mana ia. Mai tele a isi ana o onga. Na ta ia lai na ai lo u ta ina o lo fo ia inga. O se tamae leo malie, e leo file mu. E le leo lewa, e le leo tele. So se taimi a fo e maute poto ai. Mātou o ta ua whanau a kauri. E ta tau ua no mātou ta ape ua iai se mea o ngā. Ua iai se mea ta ua. Sa ia tala noa mai ai. Ia ono le uti taimi, mai pu ula sa utau talama. Leanga ua tele la usitai, ua tele la ungaruenga. Ia kauri. Pu ai la sa utau talanga. Kauri. Alu e au tilo le api fo I lea e. Lea fo I yei ngō la tau I ala au watu. Tango I whapito ai laro le ngō la utamba. Ai, whapito ai lunga le ngō le kop. Manuia lau malanga. Whaftai moro utari aina o au. E whai poi lo wafine le. Wasa tau muli lava ia tea. Whaftai moro utari aina o au. Te alofa tele ia te oe. Tau mawhai e tau muli lau ta iala. Lau la mepa susulu, la tau mawhai e. Ta ia lai nai le awala e mātou te savawari ai. O le tamai titi lava la o le aluese mai ai. O lana lava le whiwhilinga. Tasia na mea tā ua, kara noa ai le toi ina lea. Tā ua i o whatulanganga lea li I lana whiwhilinga i sa o loto. Ai o le mea fwoi lea na te le whamasino ina ai, a mātou te ita inga I tono mātou a inga. E na te le whamasino ina, ai na te whautua ina I mātou. Ia manuia whanga solongo nei aso,
alofangia lava e le atua ina ia lelei ma laolao lelei mea uma se ia o lona toe sauniga manuia lau malaga kauli i le suafa o iesu amene. Ia malingi loi mata ona ole. Misi o le tamā. Malingi fo i loi mata ona ole fia fia. Wale tui tinga. Ma wa whaatasi ma le matou tina. Ma le matou tuangane. Ma a inga ma wo pele o lo i le situ o le veli. I la vea wa o mauru matua. E lua ia tu ai ngata no o. No va aia. I lo tamā. He was a man of change. O se tamā sa o va aia le suia. A o lai foi tutono al matua inga. O le tamana o moli mawina ma ova aya. O se tamai ese le sawa. Ai mai se lava ia ma ua ma le uso leo Marianne. Pe yo ma ua e matutua. Fatua ma wale li ilo junior. Ile ono tausanga na mai ia Marianne ma junior. E tele lau tau sangana ma ua lava Marianne. E se le sa wā matu tamaya ma ua. O le tamā foi. E le o atu se si le matu fali. E se le tuli tangata. E wa aia lo e tamā o sa vali atu se si. Po se tangata e la tue whatau a fitusi. Po se tangata e la tue whatau pua. Pos tangata la tu whatau koko. E le o mai mato whale. E tuli ese. Ai e se siol ai ngolo tina. E fialu atu. I se mea ai. Pe alu atu e aisi tupe. Pe alu atu e se fisosoani. E le teitai. Le teitai ui atu mato tamā. Pe ai ai le whale. Whatali tali lawe se alu atu mato tina. O winga ia. E tele lava o nofo ma o mata ia. Ma upu ea. E ala o ia le lima le babe au le tele o tae au. Nalu ese le ima le matu fale. E tele no ofisiri ia po fe alu iai. O le whaia onga le pule a onga. Whakwa a makala ko ngā ruenga po le kā le badu. A po fe usu ai le babe au. Tau masaro salo ai, po fea alo e tamani, taimi alwa bea. Ai ino o nofo mo baba ai, e usu e alo e whaida whala o loa o pisingisi. E usu e alo e whaida baa whaangota, o na saulo la ia sa oni alo whainga ruenga, mai a na ngā ruenga o na alo whale i lesi pisinisi. O le tangata e leta i tai malo lo e bea na moli mauina, e nisi fo yo usa matua ngane. Ina ua a mata ona. Whaasolo atu lana matua. Po le 5 se fulu, 1 se fulu, 7 se fulu. A mata lona ova aia le suinga o le tamā. O le suinga la nena ova ai. Wa a mata ona loto alofa. Wa a mata ona wala aulia tutangata le mato fale. Wa a mata ona fe asiasiai ma asiasi atu yana wo e o le tupulanga la iti wa fia le tamā e tala noa i ai o se mea i le maasani ai e ela taimi a ule tala noa la i seisi pe e taimi e o fōlinga tuli tangata i tutono al matua ainga. Pena fesile mai ola tamā, pina, la me te whapena ai. And you know what I say?
I learned it from you. I am just like you. O te moli mau atu. O lo uia tantanunga o au e so o lele ilo tama. O le si mai inga ia. E le ilo e la tu le teno mea. Na o au mai lo tama ia te au. E o le taimi nei. I wake up 5 o'clock in the morning to go to work. That's exactly how my dad was. Na whai lawa tala i la uuso mo tuangane. Wa maliwa tun matutama. O le la whasangasanga mai a te hao. E fia wapa ai. Ma fia whanongo longo plasa o whamtalanga o le aftusoani i lanto. My dad was a man of change. And I know I can be a person of change too. Mala u tali tununga na. O le a o suia ina e mawhai ona o peyo ia. Ina mawhai o walofa. Ia usa mo tonga ne mo lato whanau. Mawhai ona whawhilua ia tutangata e malanga atu in mātou whale. Mawhai ona mātou osi ai ngā mai lato o lo alolofa mai ai mātou. My dad was my guiding light. He was my support. He is my hero. Avele nei tu lai mamole atu ele anga whaafitai tele lava. I woma ainga. I tu lo tama o lo tina. Salo lofa I lo tama. O te lo se tama walau I loa. E le lau I loa le tama o ainga. Ai lau I loa I lo na lofa. E lau I loa I o na anga. Mali e. Ma o te whaamoe lava. Pole a lava se vaenga sa mawhaina toa o ina ai. Mai lo tama. O te whaamoe le a tō manatuana ngā ruenga le lei. O te whaafitai. E le toi yola le li whaalo Yesu Keriso. Ua mawhai o na mawele mawhanawhana. Ma mauti noa mai loa o le a mawhai o na toi whatasi a inga. Thank you, Dad. Thank you for being our rock. Thank you for holding our family together. Thank you for always providing for us, and thank you for being a great example. We hope that we will remember your legacy, and we hope that we will continue to follow. O te moli mawatu e whapapau ainga, o te whaia ni tautalanga le suafo Yesu Keriso. Amene. O te loa i ele pesi o lo tato pol kalama la ainga, ai o te loa to tele lato e fia moli mau, i ole ale whatanuina le tato pesi, ia ai ole atu na atu lava noa tato ainga, wo ma pele matuta ma, ia e mawhai o na malanga mai whea lato moli mau, le atu atu na atu lava noa tato taita. O te whaia nei tautalanga le suafo Yesu Keriso. Amene. Ia, te loa ua vela whala, ia e whamalo tu lava ia tātou long sa. Ia, o le taimi nei, o le a tuasu lava noi le malo tātou fia. Ia, po o lava noa. Ia, e whaasoa e foi se lua mawhitanga matama, ia o se tala foi na lua tō e matama. Ia, e talusanga atu malanga mo lalo, i pe whai o na maualta i tasi minute, 2 minute. Ia ona i te ua tō tele ni se whiwhawhia moli mawina ne yasu paftai lava. Tulai le ava mar wharoara tawai. Mi ngā tele mawalunga le. Mautauri. Sao ninga o tama. Leuso. O masani la tunue au matua i tawhawata whausul tauwha o whamoe moe i a sua sanga
O se sanga o ta ungo le me mapu i le tau rua vai. A wāle ngā lalao ma tu tau si po whanau mainga. O te manate o le au le o lapa o whafonga i le tele o mori maule le uso ia mua awa kauli. O tō whaia mua awa kauli. O le tama lo matua e so whaia ngai uri. O ngai uri la e uso o matama. O le winga le ngona i le uso. E iai o na winga maaria i le matuai. E sa ngata e tumu whaloaru. E winga oula i titi i le watanga. E mati whetau ia ma mua awa i whangari. Tā rofa anko. E tate me ia. Leanga e matua le soifu. Talua inei. O mea ria e whingitai e tau na whangalo. Mawhtanga marefi. Na matou iai whangari i le matou whalwela. Ia, na matou nuti mea whātasi lava ma. Pai le matou whalwela. Ai umana atulo na ainga. Ainga sian whanau i nei mai. Wa o fōi mai. Ai o wawai anu. Whalongolongo, po se sau atu le la unga o le si ia. Ala fionga i arupe matasila. Manon wharitu. O watu le ai. Sorry. Wawe o i ale maari o le usori. Ma le whai, whai ka ko mea ngaru le kuma i osu e sanga mea. O winga maari e i whai tau. E ia winga na e tala noa ia. Hui o an mātou ai. Me se o ngamari unu kua pālangia. Le lana mori maunei la fine. Te ngai tauri. O winga o tangata tiai. O winga o tangata ngarui. E ona mori maui. Wa temia matou nofo mai whangali e. Na ngaru rue. Aru atua ia soi fuaron tina. Aro roo atua ia mua awa alia pia. E se a nafi. Whaile whawhangote e whapena ona iu. Whangaronga tāia te au liu. Ia wawe au matai e tau sia lai. Ia, o le alaua. O ke matai atu o laua o sua whai a mua. Mai o matou tua. Ia whaile o matou saonga. I whawe lawe na o sau ai. Au pia o tun matou ai ngai wha mau popo ai vai mai a. Silo matua sai ai. O le saonga lea mua awa kauri. Ia marie oe. O lewa umana au maire. Wha mawa e ngāroa ia mua awa kauri. O ia. E le toi whai mea tatu ai. Ua uma ona. Whailo na suafa rupe matasiri. O leo le alu i tua. Ia watia waftai. O tangata ai e whailo na lango. Ia al matou mafutanga i matou ai. Te lei o ngāonga, o leo ngā. Te lei le whiau tā ua na ia momori mai lona soifua. Whaftai whai ai fo i lea tua o na mea rofa. O le upo e masa nei tatu o tinu. Apo le pia, ai pani keve. O le keve o le me mangesu. Pia e pae lona masoai au ngā. O ani le lei sa iei lona soifua ma le ola. Le lei ma tā ua. Ia, whai ma oso tātou o ola ma. Soifua i oranga nei e me se ia ainga. Ia tangata e ora whina. Awa hui me whale e tonu. Ia, whata whea. Warango kāko ukau keleng whai kauri me vore le apoanga whale ko. Ia whakoa i loa whai me si lele ia si kama pe aru. Ai le sa. Whai ma vi ingo le tua lo ola muawa. O le oa matau matamata ma whalongolongo i mori mawala whanau. Plava le moa. Wa masaro wa ko luas fulu ngi povi fanga mai da fanga fao ma fora i lus ya le waru le yo wa ku fanga fao ko sel mai ya le la fa fonga mai lu pina ma se o kari le o sui kuro ayon o se o kari nga mama fu ko yo to la wa ngaru o ke ya nga o ko ke le fanga ya lu pina ile i lor kai min ku boile me ya ai fa te tele te ya tu le ma whanau ma ai i onore ma ta inga ma le nganga o tatou
ai ngaloto wo mai masan na ni umina wa ai alfangi ele tu al nias pa mo sa mouli ya manuela malanga moava te fu e talo fasa mo poto ele nei aso o aso fa penei e ma sani lava na fesili tangata o ailela o lo wingoa o tangalo matua se le setine la vea va ulu o au e tele maso o tangama mala utama au lo tu lai e faia o masui o lo matou nu o so la ua e avatu ai sau whamatalanga i winga le tamane. O loutou afi o mai le nei aso. Ma loutou a alfoa e tau mai ai a mātou. E iai se afianga o lo wolanga i le tamalea. A wā ua whaama maulo taimi, tā ua, wa e afi o mai ai le aso nei. O lea, o te whaftai tele ai, wa mamalu le aso, i loutou afi o mai. O tau tūlanga mawalunga ma le paia, whaalupe o Samoa, o lea leo e sauwhamtalanga. Nu watu a wae tū maupea le mamalu, ma le paia. O sauwhamtalanga, e wha sino tonu, i le tamaha, i le mātou mawhitanga, i le nuo so laua. Wa tu malo ma whailangi fōlanga, tanga lo matua mo li talo li sona la vea o lo utamalea. Ina wā fuafua le tele o mea i le neino. E le iai se taimi wa tu la fua iai mātou lupe matasila. Pe fai le fono o le ale me fai e nofo tu atasi la vasila. E o male fono na o sila. E o male fono na o lupe matasila. E tale fa po le ale taimi. Ma levana sa o fai lupe matasila. O se fai longo se tangata i eila no lango. E le nāma le la inga le tele o mea. Alfa apea. Ai sa tu maulo na fatua tua. Sa iailo na fatua tua. Dea lava lawa tau nuulo na tau nuunga lelei. Vi ia le ali. Ilana fa mau popo. Ma lona fatua tua. Sa au mai a mātou le whānau. Ui lava na whailangi fōlaunga le mātou tamaa. E tā uela i ate aula na tala. Ola na tala sa whai mai ate au. O te oti lava i nei. Tangalo matua o te oti lava i nei. E tanu i folo o tino ele nei. Aisea, o te alofa i lau whanau. O le mea iai lau whanau, o i nāfo i o te fiata o toai. Lea o tau nu. Vi ia lea tua, ma whaafetai ana ngā luenga le lei. E le tau mate le ai asisi o tau i le warota mua lua, ngā luenga ia o onga, e le malamalama ia Brother Kauli. O lona sao, i to tonu o onga malona tō mai mawalunga, wa whaasoa atu te auto. Ai, ia te au i le mamafutanga. E tāua ia te au i lo loto o na winga. E le upu whaapalangi whaapea. Little things matters. And that's Kauli. And that's him. Tātou te le i loa le te leo mea. E le mana o ai e whaapea e wa ai mai le lalolangi. O tau avatu lea. E mono mai lava se mea. E mono mai lava se mea. That's him. Mai o te whaftai ai lea li ineia o onga le lei. Whai mai lea o onga mulimuli a kaio. I le tala le lei. Sa vali mai le falsa. Pe whata vale mai o le falsa. Pe te totolo mai le falsa. Sau i le falsa. Lea onga tāua na mo tala lei. Aola na o onga le lei lo whaasino manga. Lo nuu ma lo a inga te no fuai. Tau tua. Whaapale ina i oe.
whamangalo lo mātou ainga. Ai mai se le nu. Ai mai se mātou matai o lo tausia le ainga ma le nu. Ini o mātou a leu. I lau sila i le tātou mawhitanga. Ia. Alu ia manuia lau malanga. Lea ua se e mai le vaa o walo. Tau a veina lo tātou nu ma lo tātou ainga. Whaftai lo ainga tele o awhio mai o ma o ai mese uso. Le nei tai au. Swafo Yesu Kiriso. Amen. O te tūla e le nganga fia ma whaaralo. Te loa vela whala. Ia. O lo ingoa o Roberta. Maungatai. Utupo. Brown. Lea ua o whaipoi patu iai. O aua le uso lai titi Renee. O o iai tutono nei ma o tau lea li. O i nei sa fufua atuai lo o langa wha lea nganga. Lo o langa wha lea o oina. I have so many memories of this man. I lo tupu ae. Lea lofa ma o ni tausi o e tine mangtai. Ma tu Renee. I think he was the first brother-in-law na o wolai fu lava o iai. Kauli. He was the man of less words but more actions. Peon moli mawina al whanau. I lo uititi foi te mantua o fausia falsani sa autongi maai a matua onga i nei sauniatu. Iai siliwe malerosa. Pulea onga kauli. Paenga nao lo wola whaaleanganga. O te manatua le whale sai I sa olai fuaim soi fuai kauli kaio. I remember the Kaio's family. They were well known of sports, entertainment, music, and they're very smart people, intelligent. So Kauli has all those qualities and skills. Le lei mawhiawhia le ta'alonga. Ti ngā lava na tasi le lima sa whiawhia lava I te nisi. E awa oina, pe ona moli mawina al whanau, o se tamanga lue, o lana o onga fo ile mana o mielan whanau, o la tutu o tasi, a wale o la whalangolango. E fia musika, masani na siasi mai, e whaia onga la unga te lo taimi, e tai pese le latu kwaya. I love all my nieces and nephews and grandkids. I know how much your dad loved music. So the rest of my testimony, I would like to dedicate this song to you all. If you truly love your dad, it's the only way where you can find him and be with him again is the narrow path in the gospel. And that's the only place where we can find true happiness. If you want to see him again, and I would like to dedicate this song, Look for Me. Just play from here. When you finally make your entrance to that city of jasper walls and bright gold avenues, as you behold all its beauty and its splendor, remember there's just one request I make of you. Look for me, for I will be there too. I realize when you arrive, there'll be
so much to view after you've been there 10,000 years and million or two. Look for me, for I will be there too. As you go down your list of first things, there's no question. You want to see your loved ones wait there for you. And when you feel you've shared your story with the last one that wants to hear you tell just how you make it through, look for me. I'd like to hear it too. I realize that when you arrive, there'll be so much to view after you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. After you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. I will be there too. Il soit fait escuriso. Amen. Talofa. Ia, la tau mutulu ngoa. Lo ngoa o tau masi motunga. Ia, o lo tina anita. O le unu mutua. O le tuangane lutua fine matua o le kauli. Tuaftai lau te wawai tu tina ia o le via. Masalo le toi utaia le o nei. Ma o le tangata foi le tu atu. Ia ele tala foi le whasala o tamo le ele nei. Nei mai tau ane. Le o le tanu le puti o tamo nei ele nei o ino whana wai. While I have the mic, we have our group from all the way from America. And I would like to, since it's already been long, but I will give you the chance to Julie and the girls to make their way up here while I'm here. Yeah, this is our opportunity, so we can all have time to speak and give your testimony. Rachel, and also my queen, come up here. I want everybody to see who am I and where all from. Yeah. Hola, ingoa Julie Kayo. Yeah. My parents are Tamama Kinga or Nora and Baitu Kayo. Yeah. Am I bearing your testimony? Yeah, Fia Faila Umolimau Pu because by Vaikela Fasamoa. And but my dad, I'm here to represent my dad with my sister Rachel and my niece Michaela, our Faifeao who's serving in New Zealand, sister Salatielu and Khalil. And
First, I love my cousins so much. My uncle, as we know, a man of very few words, but his example penetrated to the point where you knew that he was a man of principle, he was a man of dedication, he was a man of hard work. And as he grew older, they start to soften. And I saw the softening of Uncle Cowley. And it was a beautiful thing, because as he came to Utah, we would go visit, and I got to sit and listen to such a wise and intelligent man. And I would leave and I'd say, dang, I think Uncle Cowley is one of my favorite of the siblings to talk to. And I didn't know that until I was older and later in life. And he was so smart. And he could captivate you by sitting and listening and talking. And I remember one time I left and Cindy sent me a text and she said, oh, Uncle Cowley said, he didn't know that you were so direct. And I said, well, of course, you know, my dad is by two and he's direct. And one thing about Uncle Cowley is he was so confident. Talk about a man with confidence. And true confidence came from the Lord. And that's where he got it. Talk about a man who was resilient, who would bounce back, who would have no excuse but to do what he came to do and to do it well. I love my cousins with all my heart. Thank you for being such wonderful people. If we all could have, or else we all would have got on a plane to come here, to sit with you, to mourn with you. But I hope you know that he loves you. We love you. My parents love you. My siblings love you. Everyone loves you. And everyone wants to watch the live. And we're gonna watch it. But I want you to know that we love you so much. And I'm so grateful that the church is true. I'm so grateful that families are forever. And I'm so grateful that Uncle Cowley had the most fabulous reunion. That of his beautiful wife, Renee. That of his beautiful son, his parents, his brother, Meli, Tangi, little Tangi, and all those who have gone before us. And so I say these things in the name of Jesus Christ, amen. Hello, my name is Rachel Kayo. I am the youngest daughter of Aitu and Nora. Out of all the things that I admire about my Uncle Cowley, the love he had for his family is one that will always resonate in my heart. Uncle was a man that devoted his life to his children, to his loving wife. Uncle Cowley was a wonderful brother to my father. They had a relationship that I have always aspired to have with my siblings. You knew family was his foundation. The gospel was his foundation. And like Julie said, it was toward his later visits to the state that I felt like I was able to get to talk to him and to have conversations with him and to know who he was. And he was a funny man. And he was somebody that made even the youngest, I have 11 children, and I have an 8-year-old daughter who was always very close. Monroe, she's actually 10, but she was always very close every time Uncle came to visit. And the last time he came, she said, Mom, she stood by Uncle Cowley and she said, can I go back to Samoa with Uncle? And he put his arm around her and he said, I'll take good care of her. And I said, Uncle, not this time, maybe next time. And so when she heard of his passing, she ran into the room and she said, Mom, what happened to Uncle Cowley? And I said, Monroe, he passed away. And she said, I didn't even get to go see his farm.
I didn't even get to go see his cows. And so that was a 10-year-old girl that had only met him a handful of times in her life and was up and ready to leave her mom and travel all the way to Samoa to live with him. That's the kind of impact he had. I love each and every one of you. I love my cousins. I am grateful for you and for the plan of salvation, and that families can be together forever. And I say these things in the name of Jesus Christ. Amen. My dad recorded like a 20-minute video, so I'm not going to play it all, but if you want to watch it, I'll send it to you guys. But I'm just going to... Sila mai ia o tātou ta mālofa i lana whānau pele. O le māwhutanga ma si uso o kauli. Se māwhutanga se tau sawhia. Se mafutana sa fausia i le rofa. Se mafutana sa fausia i le apa fatafata ma le whaaro. Sa fate ia na pāu i na ua au mai le tala. Ua maliu si usu. Tau lea tati tōru. Ono o iei mārosi. Au te mai. A te wau mai le whamutalanga i a teo. Sa o lea tati tōru mau e o mai la wane nei teini o te lea tati tōru lau. Waru si oso. Se oso e pele i a teo. Au te tati tōnu fōi, kauri o le nā o lua whelo ai. Ia, mako tātou ta mā, ma le tātou tina lofa. Si o tātou tōwha whine pele o tā milima. Si o tātou uso ia meni. Ia. Ai. Au te tari tonu ai. Whaimata o na whanalo se tangata. Tau sa fia mo se tangata lelei. O oe mo se tangata o whatele i a te au. O le tele au taimi. Pea o te pule tu ina na tapa. Well, I think that's enough. So sorry. I wish I could play it all, but I can't. But he loves you. He wish he could be here.
And that's it. In the name of Jesus Christ, amen. Na to walo tai sangiak. Mai se ba ngosi maku kalmo ai se maku angko. Kapua ilanga e mamawar meleng maku mai. O kelo. Tanga lelo sa ku se se la ko po ilo yo le puli yo lu sa wingal ngi. Lelo. Lelo ko. Pulia ia. Lelo fa mai yo le pulia. Ai le pa ia mo lunga o he un fa fa tasi mane fiafi. Ni yaso. Ia o aso fa penele ni aso fa ngofie lava. E fa amata lava e te ba ai pespesenga o fa ili o mea o mai tanta e fa iloa mai ei se fiafianga. A to tono na mea o lo o iei le tau whaitangi a ue o le tangtui ma le whanau noa. E whanau noa una lea waru. O lea waru. Ai tu ua i mātou. Lea ua moli mau le whanau ma le mātou ai ngā. Si tangata i nā misia. Ia o onga e le tau whamtalaina. E tātou nuu i nei sola ua lea ua whalongo whainu. A ua nei ngalo i ante o ntou. Tangaloa matua. Tangaloa Trump ne ua tu atu. Lo nawinga, tauna whaisa o matai au telefo i Amerika. Ia, mana tua, alanga le ua whai ako, au whanga ungi. A lela ua whaalongo e lua le ngata o le tuu o le malo le fionga alu matasila. A le ua sau whaalongo le whailinu, whaisa o makai au kere ia, whaia i ka kongaka i, o waluira Amerika. A maua so whangua, o la usau kau kuara ka kungu. Ia, le malua e le tātou whaatsinga le fiafi. Ia, tātou whamuamoe le tua. E fsoso ni mai, i o tātou mawhitianga, whanoanoanga. Leo te mai ati a se tina lau whaia onga leo whaapale. Se la vea tulo foi swafa ma pa ia ma. Ia, o le matavusenga le mapeta. E sili al maita i lea. A waiata mai ma poto le matavusenga. A o mātou, ia o mātou a foi lele a maua mai lalo. Ia, o le vaenga na mātou. A leo mātou toi fo i mai. E moli mawina le aso le mātou anko ia kauli. Ia, so sani mai, whaftai oelu mo le wanoa, whaftai Pina, Marianne, Masindi, a maise o nephews and nieces. Ia, e le whai ngofie, tātou talo le atua. E i se aso o se teimi, mana tua e tātou, le ta mo e a mareta, na whai e le li, alu e tau le nu. Alu e tau. Tau e a, tau toe, se o walu e le utama, o na usau le tātou whialoa. O le tala fia le nā, o le tala maluia nā o tātou whanononga le iai. Awaia, e te toi tū, o te toi vaai, o te toi talanoa, ia te ia, i le sofa Yesu Kiriso. Amen. Ta lofa le paia mana malu o whanga potopoto le nei aso. Ta lofa lava. E au te tūlai e whaisau mo le mau. E winga e le pāmawtanga ma tamai arupe matasila kaurikai. I le tausanga e rua afe se funu matasi. Na wala wina i le tamai a vea o se pikopo. I le warota sauni atu mua mua. Na whiriwhiria i le o au e le tamane. Au te sosoani mua mua o le pikopo i a teia. Ai sosoani lua i a ras. E lei uma le matonga luenga. Ai tu ua le mafutanga le sunga le kopo. Ma le tina i a renei. Ia o ke topa lava le lua afe sfutas. Ia ona whapea mai leo le kopo ia tia toala. Le taua rota le na. E mai aloa ia toi sau ninga o le matu wainga. Ia o au o le au malanga i Amerika.
e vave au ne tātou e wheloa. E a whaftai piso. Sa uni i lau malanga pe a tau nuu le taimi e te malanga ai. Ile a matanga o le lua afe sifulu lua. Ile masina o Januari. A toi fo i mai le pikopo mai Amerika. O na matala noa lea, mau whape atu, Bishop, o au o te whialu i savai. Ia i se fuafuanga alo ai. Pa mai le tala le pikopo. To ala. Wa uma no whai atu i ate oe. Le tawa rota le na. E mafua o no whamtalaina na nei vaenga. O no le mafutanga. I nau wao o le aso na usaune o te malanga i savai. Au te i le tua tol to ina nei wha mai tau. Tau e mamoli oe. Au iaila na piki apu maua lunga o le fō. Lana moana. Ia no woso le tono le tāwale malau le iloa. Ua iai le isi soa fōu o le to ina. O na mato wola ia ma whai maila na tala ia tia. O te iloa lo whara vilave o le ai malanga iei. Ma ai le ie nai tua o le tāwale. O le ie nai whai ele ie o lau nofo. Na o whawhetai le kopo. Na mato o atu le awala lau le angao. So la ua salua fata ma inei sauni atu. Ata le to ina whai mai te mana awa te tofu o sukalaki a tene Amerika. Whea tu ia maa nei a fu. Umana watu fo le sauninga. Ai le sukalaki a whai mai. Te mana awa e solo lo wafu. I le solo le tene Amerika. Ia ona whapenala ia. Uma le whamtalanga o le navaenga. Ai, o sa umo le mau le so. O le fionga ia lupe matasila. E maliu nei o avea ma presidente o Korama. Ato ina o le warota sauni atu mua. Ai avea u maona fisosoani mua. I so se taimi i lou langona ma lou mafaufau. E ta tau haona so se tō whinga e wala awina ai o ia o se taita. E ta tau haona fili au e le toi ina le nei. E a vea o sona so soani. O le upu wha Beretania e le upu o le Just Friend. E ei foi le isi upu wha pea o le Best Friend. Mau te wha pea tu o au o le isi Best Friend na to ina nei. Ile aso samua mua o le masina le nei o February. O le mae vanga muli a lea ma le tamai a le pe matasina. Te masalo a iei mea e na te re whamatalaina i lana whanau. Ae uma mea i to tonu o lona hainga. O na whaasoa mai ai atea. Te loa iei ana pese o te misi ai. Ina o tainga nei vai aso. O to e tanga o to e taha pese nei. Sa malingi o mata. Au tō whafonga le pese o le male pelepe. I le tele o taimi e whai e ana le sona i tono o le whale loturu nei. Na te tāina leo le pese. Ma uu le lana telefoni whai mai. Whalongo whala ia o tōu lau senga. I le pese le. Masiva lo. E whapenei ia si ana luelu. Ia. E iei le si ana pese o te mana tua pea. E whapea lo na whalangi ina. Uai u le po, wa uma le siva. E whapupu whapena. Whamai te ilo e toalo. O le ita ia,
o si matou aiga pe a tai pese lea faapuupuu le vaega lea ai leʻi maliulu pe matasila o le peste ma le ʻaufaipese ua matuā pesta i lona olaga fiafia o le pese ua usuina e se tamaitaʻi o le ʻaufaipese a le pogaisiga lo sei oriana e sosolo ima tale le toʻina ma faamatamata au fai mai e asau kilokilo faatumanaya famai e iai se tai tate oa i asi le taʻaufaipese lea ona gafua ona umusu e mateo i asi le maʻaufaipese lea ona o le ʻaufaipese atu faafine le o le toʻalua o loʻu afafine lea o moligeti ae na alualu le siaso famaitei loa oi nou alu asi le taʻaufaipese nou alu asi le ʻaufaipese o kana fai lau faafetai e ona i vaega na o te manatua ai ia le tamanei o te faafetai a te ia o se fetupupula i totonu o le warota saume atu muamua o se poututoa i totonu o le warota saume atu muamua ma o te faapea atu o soʻu faiaʻoga lelei o soʻu faiaʻoga lelei i le tele o aʻulauga le taimi nei o avea ua se fautuamauluga o le setekiupulu sa mo i matou i le tele o aʻulauga e taupaso o loʻu mafaufau i lea autū ma lea autū o lona igoa atoa o lope matasila a o laʻu faapupuga sila e mawhai ona e fisosoani mai i le vaenga lea. Toi ina e tamau ainga e oa ia o onga le tala le Yesu Kristo la po ia wasa matai. Mai o le mafuanga na e le mawhai ona whangaloinga le nei tamai a tea. So se teini o te mana tua pēr. Alo ma whanau ale tamai ala pe matasila. E a vea na whataita inga le lei, mana aio inga le lei. E a vea lea o se fatu e pau se ele le lei na ia tupu pēr maola i to tonu o tatu ai. Lupe matasila kaurikai au. E lea i seisi avanoa o te whape atu ai. I love you. O te alofa i atu ai. E le mawhai o na whangaloinga. E lau loto maru mawhauwhau. E au te malu mawatu i atu. O se tamalele. O se pristua lele. I tu tono o le mātou upa ia i saune atu mauna. O te whaia le nei mo le mauru sofo eskriso. Amen. Tula i mana nganga e tū mulu whaalalo. Tau tala fo i male ava, male mi ngau e tau ai. Lua afe male iwa. Whailor mawhai ngā uo mau. Ma rupe matasila. E tere la ia uo rupe matasila. Pau angir ka kai pele ia rupe matasila. E alana pele, langa mate ma moe whaatasi. Mate tala noa whaatasi. Tere la o mea, ta o mea e ta. Ai no fatu alu pe matsila ele ka uala ia ka le ki mea o te nofo lava ma o mea te mana tua ia brother kaio pa mai eta fai anga o mea mo wale ola whawawau o vekua pa mai fai nga o mea e whawawau lea o ngā whawawau le tāua pa mai a o iai Paulo la amalanga i Roma pau ala kai mea loi Paulo mai lo leo o Filemoni a ua ke alu loa afe mai
mai lo leo tala kai o kia mai lo leo Paulo la me kupu le kala sia le ta o mai mai lo leo kala Paulo vai a to lulua me fa le tino ko ke sele mai me pala a lulu me fa le nganga sele mai lo leo la fa va fa taila me alofa tu mai eta o leo te tau ma fa ya o ke le ko popole me fa le la lang yo wa nga o le mala me mawai Whaftai brother, o mea ngai ka usa ili tātou o le ola e whawawau. Ta o tu loa, o maliu kai o whaiakuro, o au kiat. A wha mai tina la inga kia, mai ak, wha kua au kiat. Wha mai lola iro tina, ka ki ho umha. O tolu tau sanga taru ai, na ngata ile matala noa makai o. Ma te ulima ma matata noa. Whameja. La whale e kere le oka ngei. Turo uma le upo toi atia. Whakere i loa. Whale inga uma. Lei ma se whale inga i kongo tauranga. E misi le. Te whai tauar to ina. Ma ke o uma whale inga ngei. Whaatoru na si atu to ina i oi Australia. Kei mi uma la tuai whameja. Mana tua le tā moto. A mauar ngakaia, maua. Aua le pisa fuare stangata, mauar ngakaia maua. Te whaafitai le tele o mea tāua, na ia whautuai na ia. Tele mea le lei, na ia. O le kaimira lenga maa ua ai maa, makaio, kua e sa o le le taimi. Kaimira ua lofa ai peona, whamai e pina. Kaimira ua lofa ai le toe ina. Ia, o le kaimira nge. O tō uma lava rei tōno le a aile nei. Kele i o le sao, o rupe matasila le a aile nei. E le ngata le a o wino whanau, a le tau fōa ina fō i o le whaafika uri o lo langa whaale anganga o warota. Tele taibi matitala noa. Brother, manuia lau malanga. Ia iai so no fuanga lelei. I le randu pa ia. E umbia se kai miko aurua. Tele o tangata i, le la kope aku kankaia, awa au. Kaio, aua i te taua na ua maia, ke mau ke mofo umi nge. Ia whamanu ia mai tama whalangi tato mawhata. Ina ia maua i tātou le, rofo le tasi le tasi. Te whaia nei mo li mau molo o nganga. Tumulawa le, rofa ia te otau. I le swafo Jesu Keriso, lo tātou li whaola. Amen. I want you to move on. Move forward. Ole nene na o ilona. Le mamao. Ola ni fautu. Le mamao ola ni sisi. O wa o ni sana tunatua. Ela kikia. Le o bani ba o ko. O ya ni. Ai on me. Steve no
toi na sa ia ba ai ya ti ise mena ya e mama ko fatatia na fua ko fatatia le mano le a wo tu ta no la ye ni le fa ana muni muni ya de lo que ya no wan no le dua ya no ta mai la tu ta ne ni cha ko ya ama dua sing love you all and we are baba yesu amen. Minute tolus fuse tole totoi. La tuatu lua minute le yasoana. Minute pese minute talo. Ia ona tato nangina mai le pese fai o tato sauninga fare ainga. Lo maura le tu lau se lau valus fulmalua. Mai ona tasangatu ya Tomasi famulmole ya maina tato sauninga se tal. Tai. Talofa lava le aufia. Whaftai man whatalofa. O te tui lo uawa man ufa aloalo. O te tui nā tuai fo isa muni mau. Ele umi se tau talanga. Ai ola muni mau. E winga ni ta maa lea. Le mātou whaia onga ne sao le muni mau. O se whaia onga e sele. Le tangata lali nei tūla i atu. O le ula ia ia te hao. Te leo taimi. Whai lo le sona. Whai mane tala i te hao. E te loe, ia e tele foi ana whaafuto ai si o tama. Ane me te whai atu ai, e ala na mawhana whana, langa ma te tupu langa maia. O le fitu se fulu ma le valu no tausanga o kaio. O le foi la fitu se fulu ma le valu no tausanga ia novemba le asturu se fulu ma le valu. O te ui lava le mato tupu langa. O le mea foi le aton, o le mea le fia fia, e whai me lava na tala e tia. Au ke le ke ai. E tele ni foi maisto ina. Aso, pakpia. Kere ke ala vai ke oi po au me fai mai ke au kere kai au ki vai ai ton ki vai ya mai o te lofel ni te ma se ta mai sili no wa lofa ia e wa ta wa tu tai ai aso atua tau le sa fi au tangi mi se fa na ma lem tangi ai o misia kai o ma to senga. Ola o mul maulia o te alofa tele te ia manuia la malanga kaio i le suafa Yesu Kristo. Amen. Lo mātou te māpa iai le langi.
o mātou o ati o ruma le nei la mai tūla. Lea ua whai wina le nei sauninga whale ainga o le mātou tamā. Ia kauri kai o. Ua mātou whalongoina muri mau o lona soifuanga. Mātou te whaafitai i lau o ona. O ia sa ona whiwhilia ne te umaisa wali mo i mātou. Ina ia vea sta i ala, o se whaasina manga fo i o mātou tangata. Ina e mwhana mātou muri muri i mea umasa i whaia. Mātou tau sangalo mātou tamai. Ina ia whamanuia, le whanau, ia Rupina, Marianne, Cindy, Jason, Joelu, ai mai seu whanau ala na whanau. Ina i mwhana lantou mawale nganga o le file mu. Ina i mwhana lantou manatua mea umalaba. Sa o ina i lantou tamai. Mātou talo iau whaamnianga mo i lantou. O le a mātou tumuri atu. Muli atu lona sa i lona ori o sanga. I le whanua le am whaiona lango maui o ia. Ia soso ni puia i mātou. Ina ia whaataunuina lona toe sauninga. Ai maisela mātou whalongolongo sauninga muri mai le sunga le epikopo. I sābali. Whamanatu mea te mātou le tāua o le maliu le oti. Ma le tautu mai. Whamanuia le nei potopotonga. Ie whaiona lofa manga lei mau mai. Mātou te mole mawina whatasi. Lona toe sauninga. Whamanuia le na taitai le sunga i uelu. Ia maua lona nganga taitai nai le nei sauninga am whaiwina. Tāru sangal nā, whamangalo i mātou. Tele o mātou se, o mātou waiwainga whale tonu. I le tātou wā whawhengai elo mātou tamaya ngalofa. Whamangalo i mātou. I le malisuafo Iesu Keriso. Amene. Yeah. Ako leo o whaaku i kua whakua, mako le fiasi. Ua mapu fo i le koa le kapukai o le nangu. Ua le lea lo kako kai au fiskisi whara. Ua la ngasi le. O lea o maea le sanino mua o kako kamare le sino. O maiai lea o se makatu. E pai ai, whanima manu. O ngō maparaga e maisi toi le paria mai o lua. E wanoka i sāpia o mua ma sāpia o lua. Mapu aku i kua whanere. O lea o sāpia, o lea o lofa. E maisi toi le paria mai o lua. Ia se mai maru. Ia kari ai o maru. Ia amare. Ia ka ku whai mene ko ko whare maniki, whare loku ngai. Ia wāro koe sauninga o lana pēr mahiari ke yasu. Naro. Ia, okay, lole la whai kako refreshments. Mo le taimi foli nei, ia e tu atu lewa noa i lawa fia su mai lunga i asiasi mai tamā. Ia o le taimi nei, talusanga atu ma le anganga loto maulalo whamare mole. Sā ona pueina se ata o lo mātou tamā whamare mole. Mai, ia ona tatu to e ngai mailai i mo tatu sau ninga whare pikopu. Ia mlo whala lo lau. O le spululua.
Pa ose